Tenta menu aluunda kapinjikanu naishikiji kulongesheri yechu mwifukudinda lelu nafuiri kuichwala chinga neyi kuna okaleni konda mtueshi kumona yuma ya mwekeni kwena kuna lechu kutanga mukanda wa nzambi mukanda wa ishimu chapter 22 na verse ya 6 nao fumbaku mwana endi munjila yatela kuyayi mulonga chaka kulayi hakatwesha kufuma mokuku ansangu yenoyu dihana afumileru kuiletera chengi nsangu ya wanyana anyanya yamwekana kuna okaleni kulonda mtueshi kumona yuma ina kumwekana kuna okaleni mwifudinda lelu nafuiri kuhosha na wanyana asande school kufuma kuna okaleni kulonda mtueshi kumona nawa nino umudina kudizilawo izo danzambi dinda lelu nafuiri kuhosha na mabambu jami anakwami ayedi wena anakwati kumudimu wakushimu na nsangu yeyu wahi nizu danzambi na wakudi anyana anyanya kuna kukaleni nafuiri kuhanjika na manakwami Onesmass mashata hamu ni manakwami Junior makechi dichuma ntentameni kulonda mtu eshikumona yuma ichu nairongesheri idina kuinza hambidi yechu tentameni mwane Ibambu dawanyana wekara mwiruru masenda kutukenga kanga nyama ku Mata Yesu watera ijina darema tumikuwelele nure ngamwini yetu ya mwiri samuhe chuma nchuna dizi ku Sunday school fuma mpinji watashikiri kuinzana kutanga ku Sunday school na chafejeri nzamuke ngampate ya munu mwishina wa hene ni mwandumo kuronda muntu kumukwera nkayetumo ya nyaka kaburugu nosu twenzanga na kudiza mazwa nzambi na kwiruka yoma yakenga inzambi ni abura kenga inzambi na gutuka na chinjira kuya vumbi chinjira kenga kumukene necho adikenye yawe ni mazwi muna oshi owatemesheri ukudinzambi kulonda enzi na kuikala muka kwa mwina anchu ampata munu mwishina hinyi Yesu Kristo hinyi kudei imwanta wei nekali ngai mwanta wei chuma ncheriri mwanta Yesu adei mwaka ekari mwanta wei wamfwiri yamina nei chuma nchamlete shelafu chuma nchwadinga na achu mwaka atufwiri mronga wanshid mronga wanshid jechu tunasakire dichimu kumona kwa Sunday school chuma cha chwaindi chuma cha tama chachwa chinalemeni mudi mukwiruka yoma yakenga inzambi ni yahera inzambi tumusagire ku ya Nadi wanchengi na wantangishi a Sunday school kunu kaleni kwenzina afuiri kuhanjika nawo wansangu yakulema kwa Sunday school nako chikeni mwani mkuru mpishina denu yenanyi mashata Onesmass indenu Makechi Junior akulu mpi na afuiri muleji kukulema kwa Sunday school chumna dinga na kutangisha anyanya izuda nzambi kudenu munamoni Sunday school na remeni mudi Sunday school na remeni chuda kwenza yera chuna itangisha anyanya Wakwasha na kuna anyanya na bude kumukwera mu atwe Yesu Kristo twishimuna wansango yewe wayi kudima kwa ne ana akurade na dimonde okanga ya ukwerera adimo atwe Yesu Kristo na adimo anta nchamu nchao ndimkuru mpenu Sunday school na remeni kudi munjiranyi kudenu na kuwedi nsango ya Sunday school na remeni mukuyida necho kutanga mukanda wa nzambi mukanda wa ishimu nao itangishenu anyana mazwa nzambi kulonda acheshi kukolera mchamba kakurao kulonda cheshi kulonda mdichi anyanya kuitangisha mazwa nzambi kulonda chikukorawo acheshi kuhanda nezu damanta weshi Yesu Kristo tunasakiri nankashi eno mukumona kweno Sunday school inekali na injira imu ya kushimu inamu sangwe wa kudanyana anyanya tahindi kuishi insangwe wa ichuma mwanta Junior insangwe wa hii na shinda meni hakukabakana kwa mwanta Yesu nikujikewa nikusanguka kwindi indenu mwanta insangwe wa hii di makaba amweni mwanta Yesu Kristo ochamujairo chamujikiro mwijamu no chasankiri odafu yafuda musachu necho utaga mkanda wa Korinto mu chapter 15 na verse ya 1 washika 4 dichi chuma nchamleta sheri mwantesu mwaka enzi na ukaba na kumona ikeze enyi na kumusehana kumuchuka kudi anchu ampata munu mwishina chuma nchalete sheri mwanda wechi Yesu Kristo wenzi munu mpata ya munu mwishina wenzi na wakienga awanchu ejima adinga ajimbala echuchu adinga chwamuka na nzambi danga yena
nachudeti chucheshi kwikala hamna nzambi muronga inkakora yechu adama wavurumwini kudinzambi wakanyenyi kurondera nshimbi ya nzambi dichi hakwira yechu namukidei kudinzambi dichi ena diwenzi munu mumpata munu mwishina kuronda chueshi kuchwa mwine chukunshidi chechu achueshi kuchufunchana wa kudinzambi indeni mwanta mukosha nenu chafumina kwira nzambi wasweshere kukenga nchu ero wasweshere kukenga muntu dichi chafcheri inkakurechwa adamu na vuru mundei na mbukide na nzambi muntu na dide munjira yindi dichi na nzambi wa mukengere muntu era muntu wa vuru mwini nanga na yena wa mukengere muntu dafumini awatemesha mwanindi mumpata munu mwishina ansanga yo chukengecho kasi ya mnatere kwera mtondo wa kurusu iranga ruru nzambi watemeshere mwanindi mwantu Yesu Kristo kuondenza chufiri unshidi jetu. Okay, nakengi muleji ku kulema kwa kufani kusangwa kwa mwanta Yesu kuden. Kuna lemeni mudi kuden mwanta Onesi. Kuden. Kuna lemeni akwira asi amna ira mtondo wa kurusu iranga ruru nzambi chura mwekeni inakengere kufuyana mtondo wa kurusu nzambi akumfumisha wami iranga kushawo mwanindi mwantu Yesu Kristo. Ndi kusangwa kwa mwanta Yesu kuna lemeni munjirani kuden. Kwa lema ndine? Kwa lema. Kuna lemeni mudi? Kuna lemeni akwira chine mwantu Yesu Kristo afwiri wasankiri chengi nawa ichidi china chwinki nawa necho akujire ejima muzangaro awusanga kwa mwantu Yesu Kristo kufuma mudi afu. Indeni mwanta kulemanyi kuchuku wana mukufani kusanga kwa mwanta wechu Yesu Kristo. China lemeni mukuida nei mwanta wechu Yesu Kristo wafwiri ho idanga kusanga nena kudimwekesha mweni ndikudanchu anchu hiya dukwika na kuchingesha kwara kunchima ya huko idanga kuida yena wafwiri hakusanga kwenza kudimwekesha kodi anchu adyango chaina mpinji dichi chinachoeshi kuchwinke chukwe charara nechu yena dichi amwini wenzi munu mumpata munu mwishana kuchufuira na wao kweting ovu hayuma yeji enga nesu chukuchinshika mwichunga dino da Zambia hela mukaikan chukuwa na anchu amavuru ama heta ateke nimpu ya sweja afu andimani asanguka for example hela necha kutarira chukuchishimu na hela tukuhana mwevuru wakajinga mpata kaunda kashinga mpata kaunda wa afandi mwani mwamutiona wasanguka ilanga Yesu Kristo eranga hi wasanguka dichi akachika kaunda na Kristo Yesu hinyicho atera kuerera kulonda chitamburu mu hanyaka Kristo wetu Yesu Kristo mulongadi mulongayena wafiro wasanguka mulongayena wafiro wasanguka munka mukufa chinasakiri nakashena kwetu nzambale man of the Nana akashaka mama umwiuru na manda wa Yesu makuza malala makunda na kashi musiku tamaku uzenu anikenu Yesu waikenga usiwe sakana na Yesu usiwe sakana na Yesu usiwe sakana na Yesu usiwe sakana nandi onendi nendi kwejma natali tali kwejma na nemuluki kwejma usiwe sakana nindi. engamwani chinadinga chuma cha mzanga ruchuma cha chiwahi kutentemana nenu eji malelu mwawana mpinji ya kutwimona hinadinga na kuhanjeka na mabwambu jami anakwamami kuna kukaleni mkulumpi Onesmass hamu ni mkulumpi Junior makechi hamu na wanyana asande su ejima kuhanukira chinga ne kuna kukaleni kutunadinga na kuhosha mazu anzambi ni kunkuya mazu anzambi kufuma mukanda wanzambi nechinadinga na kuhoshao mabwambu jamami mazu anzambi anadinga na kushindurira nao kama na nzambi wasoja kukenga antu ejima nzambi mulongo wa kukenga kwindi yena watemesheri mwanindi mwanta wetu Yesu Kristo kulonda yena enzano wa maseki atueshiku kabila hanshidija netu ejima kulonda atueshiku mutuka
kulonda tweshi kumweta na kumvupula ikoti na kumuhela na kumuseha kudi anthu ahanu amaseki anthu akudilengera yomweni ndi na makasa indi mulonga waneyi mulonga wanami mulonga wa wanthu ejima hanu amaseki mwanta Yesu wenjili bai neyi hansangu ya yena yomweni ndiku ilanga wenjili anu amaseki hansangu ya neyi mukwetu na nami walondeleri kama na anthu ejima ni a transi ni a kulumpi na tushinakaji ejima mwanta Yesu wailondeleri lichiwenjili anu amaseki na kufwira hanshidi ja wanthu ejima mwanta Yesu wafwiri hakulusu kola hanshidi jetu ampopeli hakulusu wafwiri hakulusu watulili umu windi hadei na nami mkumini naku amujikiri mwijamu ilanga yefuda mjisacho mwanta Yesu wasangukiri mukufwa kulumbula nao mwanta Yesu wadinga hinzambi hindi mulonga yena wafwiri na kusanguka mukufwa kosi munchu wafa odehi asangukaku chinga ho mwana kanzambi yena nzambi yetu mwanta wetu Yesu Kristo dishikudei mkwechu wa wanampinji ya kutuimwa na mifukudinda lelu na kukonko mweni nami nei ei kanda mkwereri mwanta Yesu dishinshiki ei aweni kulonda utweshikumona neudi mkwanshidi nechina hoshi mkanda wa nzambi mkanda wa Roma chapter 3 na verse 23 nao mulonga anthu ejima ana aputoli mulonga anthu ejima na avulumoni anakanganyi kushika mwashikila lubanjilwa kulema kwa nzambi ilanga chuma cha mzangalu ichi Kristu Yesu hakuinza na kufwila ei Kristu Yesu hakuinza na kufwila ami Kristu Yesu hakuinza na kufwila anthu ejima hanu amaseki kulonda anthu ejima akudimona kukanganya kumesu anzambi akuitete nawo hiya kwanshidi nechinawo shiyinzambi atweshiku shachikuwerera chawo mudi mwanta wetu Yesu Kristu kulonda wena atweshikutambula kwanakena kwa nyilonga yawo yejima dichei mkwetu awana mpinji yakutilira netu mwandishinshiki kulonda utweshikumukwerera mwanta Yesu chalala ene kumukwerera eyi kutambula umu wahaye nyaka lelo ukwikala mwana kanzambi wakanongaku mukanda wa Wana chapter 3 na verse 16 nao chaswejeri nzambuke nga mpata munu mwishina wahene ni mwanindi umuhohu kulonda muntu kumukuwerera aheti umu wahaye nyaka akabuli kunonga nzambalemi na isakilirenu ejima mawana mpinji yakuntilira mwifukudinda lelu inatentamina mwabamu jamifuma kuna kukaleni munadinga na nami Wana Kennedy Kajinga kuzatira hamu na mkulumpi Prince Kapita kufuma kulusaka kuchikunzu lemba za ZNBC samtuna duwa nchengi mpinji kwawo wawawa